Biyana! At di man ang tigayami o Jenna Almoy, tekas manang biyanang. Hello kada kayo amin na imbag nga orasyo. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Kapadasa ni Kabsat Santi sa napud no nagantin tay drama. Ngam nabara man pa kablaaw kada Nora de la Cruz dita Canada, Marisa Abondo dita Oman, ken manipud mat kani Francis Lopez, kablawan na ti pamilya Lopez dita Santiago City. Kasti man ti kunani Kabsat Santi. Dirma ng biyanang, ada anak ko nga da asawa na ngam gaputa kanayon ti panagapada kanayon mat nga gawid ti anak ko iti balay mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Naimbang nga orasyo, tatang. Tatang. Ha? Nay, apay, anyat sang-sangitam Laura anak ko. Kan, apay na kita nagdatakil abag. Malala, sumrek kayo man pay. Agyaman kami, tatang. Apay, anyat sang-sangitan to'y anak ko nga'y, garay. Tangay saan kami mutin nga kinkinawatan ni tanakyo. Nasaysaya at lang agsina kami. Sakbay nga aglinnawan kami, tatang. Iso nga umay ko isublian na saya at nilori kada kayo. Lore, pudno ay ang agsina kayo, dito'y barumbado nga asawam. Huwag tatang. Diyak kumapay kayat nga agsina kami nga may sumitag pilit. Iso tinang yimpaki kadagiti kawusmi iti apo ko yo. Makauma nga minang ti kanayon a panagapat, alori. Kanayon kang agimon. Kat awan mo't mading aramid ko. Awang nga. Sa anak nga gimon awan rason. Mala, husto daytan. Ala, pumano kan gare. Nung nauma kan itanak ko, nakarkaro pa'y anauma akin kan amanugang ko. Tatang, urnusin tayo kumatinagbagtan mi kanigari. Diyak kayat ngagsina kami. Di nakalangarod pagan anon, ipilit mo pa'y latibagim kan kuana. Nusina ko na, sinabon. Mala, manganan lore. Usto daytan na pa nagluluam. Itay ka pa'y alwa-alwa. Iro nga ab mo nga min tapno maminsan ang mairwar mo ti sakit ti barukong mau. Ala, mangan ka pa'y. Ituloy mo to numadamdama ti panagluam. Tanay, lumamiisan ti makan. Saan ka mabisin, tatang? Kit mo agsakit ka, di nakarakaron a problema. Asinot mga iwan itanak mo, no agsakit ka. Asinot agtrabaho para keng kuana. Alangan ada kami kininanang mo, kat amumot abakit kinlakay kamay. Tatang. Iso masapul nga agbaling ka anatibker. Di ka pa idagal ka dagiti pagdaldalanam italore. Mala, mangan kan. Pilitem ti mangan ure basit laeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kaasimot ti anak talakay. Nakalidlid ay latan. Maikulkulang akan ayon. Kat anusan na ati kas tama paspasamak ken kuana. Tanaki asawa mo't ngamin adagos ide. Imbagak lang nga rod iden nga agtrabaho pa'y nga umuna. Sa makiasawa, ngam inununa na mo't ti asawa. Ay, Sa ita, nagsinadamot laeng. kaasi ti apo ko ta. Awan madakkelan ang ama. Kat siya kun at agbalin nga amana. Di da nga rod kayat ti anaktan, ipilit na kitden. No sina ti kayat na, palugudan ta. Ngam, masapol nga itid na ti pagribangan na iti putot na. Di dan samot nagsaritaan iti anak taday ta. Payabak to dito'y balay. Diyak kayat ti mapan iti balay da. Ta dito iti pagsasaritaan tayo. Maipapan iti sustento ti apo ko taken kuana. Bakit? Papayaban nak ti ama ni Lori, di balay da, nanang. Apay ka now. No isot ada kasapulan na di isot umay dito'y balay. Adda ka no pagsasaritaan, may papan ka no iti apo ko yo. Sumurutak ka day, garay. Saan siguro, nanang? Sana balay, kabalak na ito eh. Diyak kaya't ama iraman kayo ang ma-stress iti pagdaldalanak ita iti pamilya. Ay sumurutak langan, tap na amok mait, no anyat pagsaritaan niyaw, anak ko. Ala, agtugaw kayo, gare. Agyaman kami, tatang. Pinayaban ka taadda na lipatam. Kasanugayam ti sustento ti anak yo kin ni Lore. Masapol nga ited mo ti pagrebengam nga amana.
Tamumot nga awan trabaho ni Lore. Wen tatang, itad ko ti sustento ta anak ko. Kasano ti panangted mo? Linawas, wano? Excuse me. Binulan ati panangtad na iti sustento ta binulan mo lat sweldo na. Apay, san akin sinas kin katapusan na ya? Binulan nga rod laang ti sweldo na. Sika ti kasarsaritak gare. Sige, mangtedak iti kinsinas katapusan tatang. Manaw ti ited mo? Masapul ang nalawag amin asaritaan tayaw. Ken masapul ano anyat nagsaritaan tung palam gare. Wen tatang, Panagkunak. Nasaysayat siguro no mapantayo jay barangay hall. Tay jay ti pagsasaritaan tayaw. Saan na dito'y balayaw, abalayan? Saan na masapol? Dito'y tayo latan, takababain no mapantay pelayjay. Basta tung palan nyo titulagan, tapno awan rumswa a problema. Rumuarak pa'y nanang, tatang. Inakagsapol iti trabaho. Anya trabaho ti sapulem ngay anak ko. Kompormin ano anyat bakante, tatang. Agan-anad ka iti iruruar mo, Lore. Ano usam ti agtrabaho para iti anak mo? Uwan nanang. Apay, talaga nga taasaanan ang maurnos ti amin kada kayo iti asawa, manakaw. Mangnamnama aklat taa ama ornos tumalaang nanang. Jak mapukawan iti namnama. Di ka unay mangnamnama anak ko. Tanarigat ti mapaay. Panagriknak kami iti dayjagari kat kaslaawanan plano na amang urnos iti amin kada kayo. Iso alipate mo. Jaylatan sustento ti anak mo ti kamatem kenkwana, anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, nanakarpya. Nasaya at nasabat ka dito, Ili. Apay, asino yung nakita ka akadwa ni Gary nga anak mo? Napintas mo't abalasang? Kaano mata nakita mare? Idi na minsan nakalman, kakibkibin na mo't nana. Ay, kwa. Apay, nakasapol adagosan iti sa baling asawa na nana. Ay, wang nga rod. Nang isang pagkit din iti nubya na balay. Kuna nga oray saan ko man ang mga asawa na madamay sang penan. Aya, kasing sinadapay lang kinilore, ada-adagos kasukat na, ay nagpardas mo't nana. Awang mabalin ko Kasta mo ti kaya na. Binagbagaak mo. Nga mawamadanggan na. Tatasante, naimbag tanadanon kayo dito'y balayaw. Adda baro adamag. Anya day tamare. Adamag gaya man baro nga asawa ni Garay. Anya? Kunak tupay kahit. Hustok ti atap ko. Iso akas jay lakalaka na ti panangisina ng iti anak ko. Taadang agpay so babae na. Sigod siguron a babae na day jay. Diyak mo atata, nakitak ngamin idaan nagkuyog idi na minsan. Dinamag ko kininanang na, tapinan ko no husto tinakitak. Kitwan ka no, adain sangput na babae ijay balayda. Ay, awanan bain day jay alalaki. O sige tata mapanakon, indagas ko lang nga impadamag tinamwak. Bayam no addan sa bali nga asawa na. Nagsinadamutan kin ni Lore. Wana, ngam kasinsina da lang. Nakasapul adagos iti sabali nga asawa na. Ti ko namkid sigo day nakabit na day jay. Sante, awan bibiyang taditan lakay. Tanagsinada nga rudon iti anak ta. Ay, basta di naliplipatan ti saritaan tayo. Ti may papan iti sustento ti apo ko ta. Tano agpalya. Dakas kanyak na jagaray. Nagadayo mo ti pagtrabahwamon ngayon ako. At dadagitay gagayam ko ijay nanang. Iso dati mangisar kanya kiti pagtrabahwak. Anya ngay atrabaho ti Sirkam. Pabrika ka no mo dayjay. Kan makiabang ak iti pagababangan da balay. Makibingay ako na iti abang. Ala katagan-an at kangarod ijay anak ko. No adawayam, agawid ka tasarong karam ti anak mo. Uwan nanang. Kenog sweldo ka. Ipauit mo adagos, tanay. Dumakdakilan ti anak mo. Umadadon ti paggastusan na. Uwan tatang. Di ka makiasasawan. Di mo toltuladan di agare. Kumaano saan kayo ang nagkasarta iso. Uwan tatang.
Ipa may saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Para iti anak ko ti pa nagtrabaho. Katapusan itan garay. Di kamot agpariknan. Iso nga imaya kun dito'y balayaw. Ay, sumrak kayo pa tatang. Di na kun awagan iti tatang. Tas sininaam nga rudan di anak ko. Tata, kunam latan kanyak. Sumrak kayo pa nga rod tatang. Talag ti kwarta iti silid. Saanin? Dituyak latan ayan tiri daw. Urayak dituyan. Tagur-uray ta inarkilak at tricycle. Mabit lang nga rod tata. Nay, sumrak ka pa'y Saanan, tagdardarasak. Naibos nga minin ti diaper ni Balong. Pati gatas na, basitan. Iso nga umay ko alaanin ti sustinto na kinigare. Ang anya di inda nunda kanyak, abalayan. Ibagbagam ka no asigod akabit ni Gary di asawa na ita. Tapno ibagakkan kanya, kam amo dalaeng iti may kadwa nga asawa na. Saan na akabit dayjay? Di mo kumamat konsensyen ti madi nga inaramid ti anak mo. Amom akasado, ng pinalubusam ang mga asawa manan. Binagbaga akmat, nga mawamot denggan na. Anya mabalin ko nga balayan. Di na ko nawagan ita balayan. Tanlagsinan dagitan nakta. Awagan naklatan itinagan ko asante. At 20 kwarta tata. Mano daytay? Bilangan nyo tata. Awan suruk ken awan kurang na dayta. Sige, mapanak nga rudan. Taynak gumatangan iti diaper ken gatas. Tata, masikugmat gaya man di asawa ni Gary. Kastaya, dakpay ngamin nakikita kart. Nagdakkel mo't jay tiyan na. Di ka sanungay dayta. At danton kabi ngay di apo kum iti sustento. Ay, di na mabalin akisayan ti sustinto na iti anak na. Rumbangkit di kumaanayunan na. Tadumakdakkelan ti putot na. Umad-adon ti paggastusan na. Sige nga rin tatatanay, inak pa'y agluto, na idagasak lang. Sige. Papanamla kay, Iye balay dagare. nay anyat ko ijay, kaalalam mo ti allowance ni Balong idi na minsan alawas. Masapul alinawas itan ti panangted na iti sustento itapo ko ta. Ken masapul anayunan na. Anya, no anya ti saritaan nyo iti, isu at isurutem. Ay saan, tanay? Umad-adon ti kasapulan ti apo ko ta. Sige, mapana ko. Nay, si Kamanan, Di mo tagidaksan ti kanayon ay umay ko dito'y balayaw. Tamo mo't ti makagapo. wen ngam kalaalam la iti kwartay din na panalawas. Apay mangala Kamanan. Agiskwela kan samatan dito balay may. Ay, awan bibiyang ko. Oran niya pa iti sawan nyo kanyak. Basta itad ni Gary ti pagribangan na itapo ko. Ayan ni Gary. Mabit lang nga raw, tayabak. Nayunam ti nagsasaritaan tayo agatad asustento ti anak mo, Gary. Apay nga tata. Sapay umadanin ti panagpas nga iti asawak. Awan bibiyang ko di ta asawam. Basta nayunam ti sustento ti apok. Tadumakdakkel ti paggastusan na. Napilin iti masida. Ti kayat na, pasig akarne ti sidan na. Di na kayat tagsidsida iti ase-ase. Ken 3 times a day nga agmerenda. Aggatas ken daddo mapay. Di yung amin ispoiled dun iti makan atata. Madimot laeng na masubraan na ti mangan. Apay, imuta mo di putot mo, Gary. Gaputaddan dun sa bali a putot mo. Apay, di mo ammo amabalin na ka nga idarom ti anak ko, nagkamkamali ka? Tandaan nam nagkasar kayo kinilore. Iso amabalin na ka nga idarom, no kayat na. Tata, no di mo kayat ti maidarom, patgam ti kayat ko, tapara mo't iti anak mo daytoy. Nagkunang amin ang mga sawa ka manan. Imbes nga ipamaysam ti atensyon mo iti putot mo, kita man di anak ko. Jailat ta anak na, tinangibukbukan na iti atensyon na. Saanin anak irelasyon iti sa balay. O niya, umanugot ka iti kondisyon ko, ano saan? Sige Wen, tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nana, pinanayunan samot kanu ni Tata Santiti sustento ti apo ko yung kinigare. Naamwak day ta iti ina ni Gary.
Ay, wan nga rood. Dila agbaba inday jay nga asawa. Husto lang ang mati naramid ni Tata Sante, nana. Nguminginan ti gagatangan ni Tan. Kan mabalin ka de, mare. Sardengam man ti agidandanon iti damag iti agsinumbangir a pamilya. Pangaasim. Ha? No adda madamag mo iti pamilya mi, idanon mo ijay bangir a pamilya. No addamat maamwam ijay bangir a pamilya, idanon mo ditoy. Nagagat kalaunay nga agipadpadamag balasang ko. Ha? Pasensya kan, ngem kagurak ngamin tinagatel ti dila na. Tanudad duma, manay nayunan kan makiskis sayan ti maidandanon adamag nukwa. Jakmat na'y nayunan kan kiskisayan ti padpadamag ko, nana. Ay basta, di kan umay dito'y balay mari. Taday tamot laag sagsagap iti ipadpadamag mo ter aramidem. Kagurak ti kastang aramid ti tao. Apay, di ka aggarden ita, sante, panagtututon. Saanan? Oray tadapay mo't kwartata. Na, kwarta ni balong ti kwarta nga dakan ka. Saan ta a kwarta? Kat isumot lang datamot ti mga sa asikaso kun kwa na. Katapay, namnamaamlatan ti ititid ni Gary a kwarta. Numuna kat saanan nga agpawpaw iti kwarta ni Lore. Sana bale, taumdas mo't itid ni garing allowance ni Balong. Umdas kada tayo talo. Apay, nagpanayon ka manen aya. Wana, tanusan nga agtong politikayat ko tayo gari. Durugak ni Lore tay darumnan. Dakkel ti karbangan ni Lore nga agdarom. Tanang asawa iti sa bali ni Gare. Naimbag di anak ta, tasan anak ya asawa. Iso ang mabalin na tagdarom no kayat na. Ay nasaanan day ta darum-darum. Baybay am daytan. Ay, talaga nga idarom ni Lore day di agare. No agpalya amang ted iti sustento bakay. Iso adi nalapad padasan na inti saan amang ted iti kwarta. Tapagbaludan titong palna. Pasensya kan sante, awam pa'y maitid ka na kukeng ka atanay. At da ginatang nakasapulan ti may sapay nga anak na. Apay ngay akasta. Ununa nakit din di putot na iti kabit na. Ngamtay original a putot na. Sana mabalin Ayan na takasaritak man. Nagawid da di probinsya ti asawa na, sante. Into no may palalawas ti sublida. Kan may sa, nabakante ti anak ko iti manungal daw. Sana nakatrabaho. Kahit problema pa'y nga roday ta. Problema na Sana balatan ang tadmutan ni ti kwarta idi na panalawas. Marigatan kami ni tararamidem. Nagdoblema kami nun ti daw-dawata makwarta keng kuana. Katsigod mo't akasta tar aramidag. Mawatam kumamot dyan anak ko, sante. Ay, sana mabalin ti kasta. No kastamot lang, idarom ni Lore ti anak mo. Dakkal ti karbangan na amang idarom iti anak mo, tanag kasarda. Gan, anyat mabalin tayo ngay no talagang awan nanang. Alangan mo't nga itid ko amin akwartak ken kwa na, kat adamot pamilyak. Gan may isa, binulan mo't nga dahit itid ko. Ti kayat nan tumot kat alaan na amin akwartak. Madimot ati kasta. Ay, naitangarod mo ti kunak anak ko. Ngam di na mawatan. Kasta unay apong tot na, agdarom ka no, kay din. Gadbayan nyo ano agdarom dananang. Awan mabalin ko. Agdarom no agdarom. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Loray. Agawid ka pala ang takuyugan ka mapan agdarom. Ha? Apay, pasino ti darom tayo, tatang? Ni Gary idarom mo, tada babae na. At dakarbangam nga agdarom. Tanagkasar kayo. Sikatiligal nga asawa na. Apay, sana yamang mangtad iti sustento ti anak na. Mangmangtad angam kurang. Iso nga idarom mo kidde. Kaano nga agawid ka? Plano ka talagang tagawid, tatang. Tadya ko nagtrabaho. Ha? Ala. Dito'y kanton nga agsapol iti pagtrabahuam. Basta agawid kan. Takuyugan ka mapan agdarom. Marwam da dya lalaki. Adda kamin, tatang. Ne. Adamot ka duam. Kan masikog ka. Uwan, tatang. Kadwak ti asawak. Ni Indoy.
Naimbag nga orasyaw, tata. Damot gayam asawa mon Loray. Apay adi mo imbagbaga. Amok nga minadiyo kaya't amaki asawa akmanon. Iso ngayon limod ko, tatang. Mala, umunag kayon. Naulimag kalakay, apay. Ay, di anak ta. Masikugmutan. Anyat mabalintang ay. Adda ditan. Kasano? Patuluyin nyo pa'y ayat ti mangidarum ken ni Gare. Kasano patuluyan may. Kat masikugmutan di anak ta. Awanan karbangan ng agdarom. Tanaki asawa mutan iti sa balay. Ay, anyan ti kastoy ang nagbambanagan ti estado da ken ni Gare. Talagan sa nga awanan namnama ang maurnos ti amin kadakwada. Diyak kaya tinaramid ti anak ta. Imbaga kasinaan ng Janubyo na. Ngam nasukir may. Ay, sapay masikugan ni Lore. Makulkul ti ulok bakit? Diyak ammo taramidak. Alakit bayabayan talat ta ti anak ta. Bagbagaan talat talakay. Ikararag ta asapay kuma. Tamaurnos tumot laang ti amin kadakwad akin ni Gary. Tata Sante, ay na, tata, Nay, apayan maray. nadisgrasya ka numot ni Gary idi namin sa nakalman, kat natay ka naun. Anya? Tatang, tangay balo akmeten tanatay ka nga rudan ni Gare. Mabalin mi mo't siguro tagkasarkan ni Indoy. Ha? Kitadakada kayo na ita, anak ko. Basta ikarem, adi mo baybay ante anak ko, Indoy, Kastamatan ka na kita pukok. Hoy, tatang. Sapay kuma, tamaibilang mo kaspudno nga anak ti inauna nga anak ni Lore. Sakbay nga agsubli ni Indoy ijay syudad. Agkasar kami pa nga umuna, tatang. Ijay nga mintayan ti trabaho na. Kitadakada kayo na ita, anak ko. Dawat ko, asapay kuma, tanaragsak kayo iti agnanayon asa nga pamilya. Nagkasar nga ro dalori kanta asawa na ket maragsakan ta nakatumpong ta anak ko'y tinasingpat alalaki. Ket no mapampanunot ko mati naramid ko iti kalabas makonsensya ak. Tanatay ti sigod a manugang ko ajak man lang nakapagkidaw iti pasensya kan kuana. Gapo iti panagbalin ko arupat kwarta iti kalabas. Limasin nga ro den iti pagnaadan dalori kanta asawa na ket ita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayem mo Santi. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama, tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos, timang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa.